se dobro vidi, dobro se vidi. Dame i gospodo, poštovani odbornici, poštovani predsjedavajući, dakle ja ću naravno govoriti pre svega o ovome metrou, ovoj razradi druge faze, dakle prve linije. Samo bih kratko, što se tiče ovih planova, da, čuli smo danas, ali to treba pohvalimo, znači mi danas usvajamo 24 urbanistička plana, što je sjajno zato što na osnovu toga će Beograd da se razvija, na osnovu toga će da imamo radna mesta, na osnovu toga investitori, građevinci i arhitekte rade, grade, ovaj grad se razvija, tako da je to sjajno, ne vidim zašto bi opozicija sporila to, ali ona ipak spori usvajanje 24 plana. Drugo, čuli smo neke potpuno pogrešne informacije, pa tiču se recimo fontane na Savskom trgu, dakle kao to je neko čudo, nije se otvorila nikakva rupa, nego su dostavna vozila koja su teška naravno nekoliko tona, došla na prostor fontane koja treba da se dovrši, koja je naravno ima svoje ploče, to je fontana po sistemu dry deck fountain, investitor se oglasio, objasnio je sve, tu ne smeju, to je površina od prilike fontana koja će uskoro biti završena 100 kvadrata i namerno je projektovano da ona ima te stubiće na kojima se nalaze ploče, tu mogu da se kreću samo pešaci, vodi se postupak protiv nepažljivog vozača koji je sa vozilom od nekoliko tona ušao na taj prostor, tako da nikakvo čudo. Dakle, ceo prostor Savskog trga se privršava, kao što će zgrada stare stanice biti dovršena i privedena uskoro nameni i pozadina stanice gde su nekada bili peroni i šine koje više ne postoje će takođe biti privedena i sve to se radi, ne može naravno sve odjednom. Znači, čuli smo ovde, neki su izgleda fascinirani pojmom investitorski urbanizam. Pa sve je zasnovano na investitorima, samo se ne upodobljava njima. Jer svaki, u slučaju metroa, investitor je Republika Srbija i grad Beograd. I šta je tu nenormalno? To jeste investitorski urbanizam, samo što stručnjaci projektuju ovaj metro. A ovde smo čuli jednu gospođu, ona je rekla, kaže, vaše linije metroa nisu projektovali stručnjaci, već političari. Pazite, ona, čiji je tajkun gradonačelnik, bivša vlast, projektovala politički metro, čuli ste od gospodina Čulića deo istine, 13 godina su govorili, ta stranka žuta je govorila od metrou, a taj tajkun je bio 5 godina je govorio o metrou i nisu poboli, ma slušam vas, u redu je. Ma meni se tako obraćati nećete, sad mu gasite mikrofon. Ma nećete meni da odgovarate. Gospod, morate naučite da se ponašate, znači ništa ružno nisam rekao. Sa mnom tako da razgovarate nećete. Dobro, bivša vlast je dakle 5 godina govorila... Vodite računa i ne rađete nikog. Ma vodim ja savremeni, preterujete, prosto predsjedavajući... Da, neću haos u svojoj skupštini. Ma nema haosa, vodite vi računa, prekršili ste jednom poslovnik gde je bilo izvesno, pustili ste nekoga priča 10 minuta, mislim, shvatate? Evo vi meni sada pričate. To. Ajde, kad budete gradonačelnik, možda ćete vi pričati više. Ma, slušajte, morate poštovati poslovnik u slučaju bilo koga. Dakle, 5 godina su govorili o metrou, nisu poboli ni jedan našo. Dakle, njihov metro je 13 godina i 5 godina su projektovali takvi stručnjaci da za 13 godina nisu ni počeli metro. Ovaj metro, sećate se, 2021. godine ovde smo održali istorijsku sednicu i usvojili smo plan generalne regulacije šinskih sistema, pa smo, ja sam imao čast i mnogi odbornici su imali čast 22.11.21. godine da prisustvuju u početku gradnje metroa, odnosno depoa u Makišu, uz prisustvo naravno predsjednika i to je jedan od najvećih razvojnih projekata u zemlji, naravno to treba da pozdravimo. I na ovome metrou već sada, a i radit će u budućnosti, najmanje 50 velikih kompanija i oko 500 malih i srednjih preduzeća i ovaj metro i sve što on znači će generisati desetine hiljada i više radnih mesta. I znamo da ima 3 linije metroa, prva će biti gotova 2028. druga 2030. I ono što je značajno za razradu ove druge faze, što ovde stoji je, znači imamo 13 stanica u prve linije od Železnika do Mirjeva i to su Železnik, Makiš, Trgovačka, Ada, Ciganlija, Sajam, Mostar, Savski trg, Trg Republike Skadardija, Pančevački most, železnička stanica Karaburma, Ada, Huja i 13. stanica je Mirjevo.
I ono što je značajno za ovu trasu je da je duž ove trase planirano 9 javnih parkirališta po sistemu Park and Ride, kapaciteta 3700 mesta, a bivši režim za, kažem, 13 godina nisu prstom mrdnuli i pričali su, na kraju su 2011. potpisali ugovor o kupovini vagona, pre nego što je početa gradnja, srećom, pa su otišli 13. godine s vlasti, pa taj ugovor nije realizovan. A bivši gradonačelnik je 15.11.2011. rekao, najavljujući potpisivanje ugovora za početak projekta izgradnje metroa i izradu studije izvodljivosti, Beogradski metro će postati stvarnost 2017. kada će biti otvorena prva linija metroa od Ustaničke do Zemuna. Tako kako su obmanjivali građane tada, 2011. pa do 13. i ranije, tako vas predstavnici tih stranaka i njihovi derivati danas obmanjuju ovde. Tako da smo recimo čuli ovde obmanu ponovljenu stotinama puta, samo sad manje to ponavljaju, da se depo metroa u Makišu gradi na vodoizvorištu. Depo metroa je udaljen 2 km od bilo kakvog vodoizvorišta. Makiško polje je toliko ogromno da bilo šta da se gradi bit će udaljeno od vodoizvorišta. Tamo recimo postoji ranžirna stanica sadašnje pruge i ranžirna stanica koja postoji jedno 50 godina najmanje nije ni na koji način ugrozila vodoizvorišta. A novobeogradski pojedini blokovi su udaljeni od Reni bunara, dakle od vodoizvorišta, par stotina metara, već 60-70 godina i nikakvog problema. Dakle, neistina je, to je područje na koje će da se širi, na kome će da se razvija grad i, dakle, to je dalekovido planiranje. Vi ne možete da planirate metro koji će se graditi decenijama na osnovu sadašnjeg broja stanovništva i na osnovu sadašnjih delova grada, nego morate vizionarski dalekovido da to projektujete tamo gde će ovaj grad da se razvija, a znamo da se ovaj grad razvija, znamo da se doseljava stanovništvo iz Srbije ovde, a dolaze i stranci. Znači u ovom trenutku imamo 200.000 Rusa i Ukrajinaca u Srbiji, od toga je minimalno 100.000 u Beogradu. Svi ti ljudi će negde da žive, ovde je planirano i Kadi Huj da se metro, odnosno grad razvija. I metro postaje stvarnost, bilo to krivo nekome ili ne. I nama je u ovom vremenu dato da realizujemo sve ono što prethodne vlasti nisu. Evo, ja ću vam citirati naslov iz novina 4., 12. 70. godine. Znači, tad su novine, nisu postojali normalno internet i tako dalje. Na novinama, sve novine su objavile vest pod naslovom Beograd dobija stanicu i metro. I niko od 70. nije uspeo to da realizuje, jedino vi, jedino ova vlast, jedino Srpska napredna stranka. A još bi nešto rekao i naravno pohvalio ovaj pešačko-biciklistički most. I samo da građanima poručimo, opozicija se protivi gradnji metroa. Ne znamo zašto, ne postoje razlozi, samo zato što su destruktivni. Ali opozicija se protivi i gradnji bilo kog mosta. Znači, Novi Savski most, opozicija je protiv gradnje tog mosta. Imamo ovaj pešačko-biciklistički most od Novog Beograda, omladinskih brigada, do preko Ade. Opozicija se protivi, to je ekološki projekat. A najviše se protive ovi lažni ekolozi. Pa šta to dokazuju? Pa da oni uopšte... I jedan od njih je rekao, kaže, ne interesuje vas da se bavite potrebama građana, jer kao 10.000 građana je potpisalo neku peticiju, o tome ste čuli, tamo živi na obe strane, verovatno i 200.000 građana, kako je rekao gradonačelnik. I zašto se oni protivi? Zašto se ekološka navodna stranka protivi gradnji pešačko-biciklističkog mosta? Pa to je isto tako, protive se gradnji svih mostova. Tako se opozicija protivi gradnji mosta u Novom Sadu. Dakle, svih mostova. A zašto? Pa zato što ih ne grade oni. A kad su oni imali priliku, rekli su most će da košta 120 miliona evra, preko Ade, prvo je na pogrešnom mestu, gde je unutrašnjeg prstena, trebao je spoljnog, a koštao je najmanje 600 miliona evra, a nisu izgradili pristupnice, nego ste se merdevinama peli s jedne strane i s druge strane, kako je Petričić svojevremeno nacrtao jednu sjajnu karikaturu. A pristupnice ni sa Novobeogradske, ni sa ove druge strane, Čukaričke, nisu izgradili, mi ih gradimo i mi ih dovršavamo, uključujući i bulevar Patrijarha Pavla. I dakle, ponovim, njihovi stručnjaci, njihovi geniji su 13 godina tako projektovali metro da Ašov za 13 godina nisu poboli, nego su zaista tada taj metro, lažni Đilasov, projektovali političari. Ovaj metro su projektovali timovi stručnjaka i mi znamo, i to je kraj.
Znamo da predsjednik Vučić uzdiže Srbiju, predsjednik Vučić gradi Srbiju, da leči Srbiju, da leči prošlost u sadašnjosti, radi budućnosti, živela Srbija.